Cijenjene građanke i građani Crne Gore, Ministarstvo financija je upravo realizovalo emisiju obveznicu u iznosu od $750 miliona sa rokom dospijeća od 7 godina. Pozajmica je bila neophodna dominantno zbog vraćanja starih dugova iz prethodnog perioda koji stižu na naplatu ove sljedeće godine. Dakle, ne zadužujemo se za troškove administracije i zbog ranijih obaveza države koje se moraju redovno izmiriti. Time se odgovorno čuva državni budžet, budžet svih građana i građanki, odnosno svih poreskih obveznika Crne Gore. Vodimo odgovornu politiku javnih financija, iz prihoda finansiramo potrošnju, odnosno redovno servisiramo sve obaveze, poput plata, socijalnih davanja, penzija itd. A povećali smo i penzije na 450 € iz sopstvenih prihoda, bez potrebe da se za to zadužuje. Također nema nikakvih tajnih radnji. Emisija današnjih obveznica je realizovana u skladu sa Zakonom o budžetu i odlukom o zaduživanju za 2024. godinu. Upravo time je utvrđeno da se država u ovoj godini može zadužiti ukupno $1.150 miliona za obezbeđivanje nedostajućih sredstava, refinansiranje starog duga, finansiranje kapitalnog budžeta i stvaranje fiskalne rezerve za narednu godinu. Napominjem da je prema projekcijama Ministarstva financija za otplatu duga u 2024. godini predviđeno ukupno $656,7 miliona, od čega se na otplatu glavnica odnosi $518,63 miliona, na otplatu kamate $138,07 miliona. Za dodatno pojasnjenje, državne obveznice su instrumenti koji izdaju sve suverene države za potrebe servisiranja javnog duga i ujedno predstavljaju najtransparentniji vid zaduživanja. S obzirom na to da se aktivno trguje na međunarodnom tržištu kapitala. Poštovane građanke i građani Crne Gore, već ima 3 izdanja država Crna Gora državnih obveznica u eurima. Prvi put je sprovela emisiju obveznica u američkim dolarima. Istovremeno se zaštitilo od valutnog rizika. Ministarstvo financija je pažljivo, odgovorno, upravljajući javnim dugom, razmatralo opcije za ovogodišnju emisiju obveznica na međunarodnom tržištu, sagledavajući mogućnost emisije u eurima ili američkim dolarima. Cilj Ministarstva financija je bio da obezbedi nedostajuća sredstva po što povoljnijim uslovima. Vodili smo računa o ročnosti i visini kamatne stope. Na osnovu kontinuirane analize tržišta, sprovedenoj saradnji sa renomiranim međunarodnim finansijskim institucijama, utvrđeno je da je trenutna situacija na tržištu bila povoljna u pogledu likvidnosti i da je postojala velika zainteresovanost investitora za ulaganje u dolarske obveznice. Ono što će sigurno zanimati javnost jeste koji su uslovi, kako smo privukli nove investitore i šta su dodatne prednosti dolarske obveznice. Dozvolite mi ukratko. Ovo je prva dolarska obveznica koja nam istovremeno omogućila širi spektar investitora koji ranije nisu imali priliku da ulažu u državne obveznice Crne Gore. Obezbijedila je uštedu u odnosu na direktno izdanje u eurima u iznosu od oko 35 miliona €. Izdavanje dolarske obveznica koje dospijevaju na naplatu 2031. godine urađeno je sa paralelnim hedžingom u eurovaluti pod međunarodnom dokumentacijom pod nazivom ISDA, što predstavlja standardnu praksu koja je evidentirana i na primjerima države sa područja šireg regiona koji imaju ovo iskustvo. Te države su Mađarska, Poljska, Rumunija, Slovenija, Hrvatska, Srbija. Dodatno, ova obveznica sa izvedenom kamatnom stopom u eurima od 5,88% u odnosu na jučerašnji prinos od 6,5% na sekundarnom tržištu postojećih obveznica i koja je u ovom momentu čak ispod 2% u odnosu na trenutni nivo šestomjesečnog euribora. U cilju zaštite valutnog rizika, istovremeno je bilo neophodno uraditi i hedžing transakcije. To je urađeno putem unakrsnog valutnog svopa u skladu sa međunarodnom ISDA dokumentacijom. Dakle, Crna Gora konvertuje dolarski dug u valutu euro, te stoga identični dolarski elementi koji prima putem unakrsnog svopa isplaćuju investitorima, dok servisira isključivo euro dug po kamatnoj stopi od 5,88%. Krajnja evropska kamatna stopa ne samo da je omogućila uštedu u odnosu
na direktno skuplje euro izdanje, već je niža od trenutnog prinosa obveznice na sekundarnom tržištu. Želim da vam ukažem da postupak pripreme emisije obveznica uvijek zahtjeva oprez. Naime, emisija svake obveznice prethodi je priprema prospekta, odnosno dokumenta koji uključuje sve parametre koji se odnose na političku, društvenu i ekonomsku sliku države koja izdaje te obveznice. Prospekt je javno dostupan nakon odobrenja od renomiranih međunarodnih pravnih kuća koje predstavljaju države sa jedne i banke koje su aranžeri obveznica sa druge strane. Postupak pripreme obveznice zahtjeva određen stepen tajnosti, i to ću vam navesti iz kojih razloga. Najprije, ako se na tržištu kapitala već nalaže ranije emitovane obveznice, najavljena nova emisija obveznice može da dovede do talasa prodaje prethodno emitovanih obveznica na sekundarnom tržištu, pa se time automatski pogoršava početna startna pozicija za pregovaranje o novoj kamatnoj stopi, jer bi cijena postojeće obveznice kao bazične reference imala širi prinos. Također, ukoliko se uslijed bilo kakve potencijalne turbulencije na tržištu odloži izdavanje obveznice, to može da implicira da zemlja nije uspješno realizovala transakciju i naruši ugled zemlje na međunarodnom tržištu kapitala. Cijenim da su određene medijske špekulacije, kao i nagađanje pojedinaca, prije same emisije obveznice u najmanju ruku daleko od odgovornog pristupa prema državi u ovom važnom pitanju. Želim na kraju da rezimiram. Tokom pripreme i realizacije obveznica, Ministarstvo financija i vlada su postupili u skladu sa važećim zakonom o budžetu i odlukom o zaduživanju. Izlazak na tržište je uslijedio upravo danas, 6. marta, u 18 časova, kada je procijenjen najpovoljniji moment, a Ministarstvo financija je prvobitno počelo analizu tržišta nakon učešća na januarskoj međunarodnoj konferenciji Euromani u Beču, na kojoj su delegacija Ministarstva financija susrela se sa najvećim svjetskim investitorima koji su predstavljeni strateški prioriteti 44. vlade. U februaru su izabrane banke aranžeri i počeo je proces pripreme emisije obveznica kroz višesedmičnu komunikaciju i analizu tržišnih uslova, ažuriranje prospekta i temeljnog procesa, due diligence uz prisustvu međunarodnih i domaćih pravnih savjetnika. 4. marta je data zvanična objava u skladu sa međunarodnim standardima koja je poziva investitora da razmotre mogućnost investiranja u inauguraciju dolarskih obveznica. Objavljen je globalni investicioni poziv kojem je prisustvovalo oko 100 investitora širom svijeta. Odrađen je dvodnevni roadshow tokom kojeg su održani sastanci na međunarodnim investitorima koji su uključeni u političke, društvene i ekonomske parametre Crne Gore. U toku tih sastanaka 4. i 5. marta Crnu Goru je predstavljala delegacija Ministarstva financija i Centralne banke Crne Gore. Podvlačeno da su određene medijske špekulacije, kao i nagađanje pojedinih analitičara, prije emisije obveznica u najmanju ruku daleko od odgovornog pristupa prema državi i ovom važnom pitanju za ukupnu stabilnost javnih financija. Još jednom želim da podsjetim da u ovoj i narednoj godini država mora da vrati čak 1,5 milijardi dugova iz ranijeg zaduženja. Imajući u vidu sve navedeno i s obzirom na obaveze koje dospjele iz prethodnog perioda, Ministarstvo financija je uz kontinuirano praćenje tržišnih uslova na najodgovorniji i naravno skladu sa zakonom pristupilo celokupnom procesu emisije obveznica. Dakle, država je uspjela da emituje obveznice od $750 miliona na međunarodnom tržištu sa izvedenom kamatnom stopom od 5,88%, bogaćenje starih dugova i očuvanje javnih financija. Emisiju je podržalo preko 200 globalnih investitora koji su iskazali dugoročno povjerenje u Crnu Goru. Obim potraživanja je dostigao nivo 4,7 milijardi, što predstavlja preko 6 puta više potražnje od neophodnog iznosa. Sama potražnja i povjerenje investitora ukazuje na jako dobar, posvećen posao koji je odradila 44. administracija i vraćanje povjerenja u Crnu Goru investitora na njeno tržište.
Hvala vam puno.